Adda kami, Manen nga FDD, amang liwliwa ken nagpakatawa. Mangkumpleto ti Domingo, bayat ti panaging inanayo, kabayatan nagpipinatek, tay nga Ilocano. Adda kami Manen karuba with yours truly, Manong Jun Seriales. Ken kanakan you John Mark Pastor. Para iti 3 oras na napnuan paningipateg ti bugot ti asarita. Programa amang repet kada tayo nga Ilocano. Nganamnam sa ti isam. Purpurngiit. Gargarakga. Ken istorya ti kababalin ni Ilocano. Babaen ti sunata ni Ayat ken Biag. Dito ilang 98.5 IFM Cauayan City. Iti idol tayo nga FM. Karubada kami, Adda kami, Manen nga FDD, amang liwliwa ken nagpakatawa. Mangkumpleto ti Domingo, bayat ti panaging inanayo, kabayatan nagpipinatek, tay nga Ilocano. Okay, it's another Sunday afternoon. Medyo madipay lang ti team ko ito tangam. Pilitin tayo, iti agampayag apo. So it's another Sunday afternoon right here on 98.5 IFM. Iti Idol tayo ng FM with yours truly, Idol Jun Seriales with Idol John Mark Pastor for another 3 hour of Ilocano music and a lot more. Ayan, ado pa iti mabalimi apong i-offer kita kayo. Kas kuma iti monthly finals for the search for the Ilocano Idol. Damdama lang apo alas 2 deta. Sino nga takadakwada iti agtalin na apo for the grand finals into na February. Antabayanan nyo karuba nga road for our official text line. You can send us your messages through ako, DJ reference na ito ibalungan. Yan, di na mo tulungan nagpanunod. Sige, okay, iti Matik kabisado. Official text line sa supay. Every Sunday nga dito kami, dito lang kami memorizing. Kita natin iti numero ti text line tayo. Anyway, if you wanna see us performing live apo, iti Facebook live me. Adita, birukin nyo lang ti Jun Seriales, weno John Mark Pastor, weno apo dito mismo 98.5 IFM, iti Facebook, and masirarakan yun apo, dagiti kinatarakin. Nga rod, katabiru ka man yung text line, tani, awan to kita text katakwata. Okay, I don't think nag-textin, but the number, we're looking for the number. You have dialed is incorrect. Jai? Okay nga rod. Anyaman ti arami din nyo itatak aruba. Sikat ti mangituloy yan taag biro ka iti text line. And then antalan, nagtitigbuya. Good afternoon mga idol watching from Singapore. Okay, dito apo ti text line tayo 0917-150-0361. Ulitin man balong 0917-150-0361. Okay, 00361. That's the ending. Nakat ko na nga rod. Dagito'y, agur ka. Idol, kablawan man. Doang anak ko, isuda Crisanta, ken Crystal, ken ni bakit ko nga nagkablaaw. Ni Rudy Villanueva, ti Gapal, Cauayan City, kunana. Oh, Gapal. Gapal. Do you have anything to say about Gapal? Gapal. Gapal. Alam mo, ang gapal-gapal na mukha mo talaga. Ay, mapalimuti kasi. Almira Duldulao, pa-shoutout man ni mother ko Jay Canada, ken kakabsat ko. Paborito da kayo ni ading ko, Aldwin, ken Marita J. Malaysia. Adda kami ta dito'y Baguio. Wow, nalamiis dita. At ijay gayam ko kata 12 degrees ko na anak at tilamiis. Okay nga, Rod. Niyo mga kwa?
Almira, datay... Made, di friend mo nga magbagam, di bagyo. yeah, si Freddy Asuncion. Okay. Okay. Happy New Year po, kuna na ni Christina Rombawa. Maganda pa kayo sa umaga mga kabsat from Robin Ligon. Lago. Hi mga papa, kuna naman ni Jojit Dolores. Yes. Hello kini Christian Ponayo. Happy New Year po and happy Sunday, Idol. God bless. From Rose Gorospe. Wow, bali-baliktad mo. Baliktad tinagan-nagan. And adati na sa hapat ko tayo apo dita while umayak dito ay kunana. Adati na pitod na ka ng PhilHealth card apo in the name of Andrea Marie Leanio Langido. Ayan, o dito ka man nga dumdumngeg. Alam dito yung IFM. And of course kunana DJ nakapidot. Hi mga idol, pakigirit na kami man dito yung Wigo. Pero mi nagmayat kan tayo, idol. JM, bahay kan taman, DJ through the years. Thanks, idol. It's me, Jomar. So ni Jomar, tinakapidot, DJ ID. So once again, it's a PhilHealth ID, apo. Wego. Please claim it. Ito, apo, IFM. Ito yung 4th floor. Ito yung OMA building. Ito nga tuwan, ito Monterrey. So once again, attention, Andrea Marie Leanio Langido. Yan. Karod, for our first piece. Sakbay nga idol tuloy ito Agkablaaw. Adda akong biyag ko, di mo ipasabat, masakit nga ikikita. Di nagtalikodan, punasem day kadwa-duwam, agpalawag akman. Di kinapudno na, tunggal ka sa ngay mo, siya tay di makaina. Amog nga ti gustuem, ada akta si bayi mo, nga aglalailuken ka. Adut nagkurang, tauray laeng musurat, di kan masubalitan. Ngem di na kaya asawen, nga awan kan dito'y nakin, kurang aglat panawen. No isut pagkunaan, adi kan ay ayaten. Dayti met laglagipen, di ka kuman sinulyanan. Diyak kuman nagpagpakitan, tadyak kaya't ngayon ka masaktan. Adut nagkurang, tauray laeng nusurat, di kan masubalitan. Ngem din na kaya't asawen, nga awan kan dito'y naken, kurang aklat panawen. No isut pagkunaan, adi kan ay ayaten. Dayti metilaglagipen, di ka kuman sinublayanan. Diyan kuman nagpagpakitan,
Tadya kaya't ngayon ka masaktan. Diyan kuman nagpagpakitan. Tadya kaya't ngayon ka masaktan. Okay, dagiti pa po ito mga pangablaw dito text line tayo. Kung na si kakadi idol, tikimanta di patukar nga ganda ng boses mo idol. Lalo pag Ilocano ti kanta ko na. Ay kat nalabit. Kung na naman pa-shout out man ni Princess Ashe nga mangmangam ti Longgan idol ko po kayo. Ang galing-galing from Rensky. Kung na thank you very much idol Rensky. And of course may sakapel nga idol. Kung na good PM, bahikan tayo man na po di Uncle Berting. Dedicated to my one and only. And they the following ni bakit ko tay barok ko ken tay balasan ko agyamanak. Please don't forget to put your names no text kayo at ani sa purol alyamot hindi us basahin min ako. Mga idol, greet ko man ni Alma ang patali nga busy nga agluluto goto nga ilako na numalam. Kan Jay pasaway nga anak ko nga ni Banet. Thank you idol from Mamay Irene. Request ko man na Jay naglagay pa mawan nagkurang. Thank you idol. Kuna naman. Pakibati nga po yung family Kanapi at Villamor from Jonah. Ano naman? Jonah Villamor. Tinaga. Pamutan. Hindi AFM. Hello for the duo. This is from AC and Algo from Karen K. Salvador Elarde. Yes, AC Algo, yeah. Ma'am Karen K. Anak ko na. Hello for the duo. This is from AC and Algo. Yes. So thank you so much Apo for inviting the 40 duo. Ijay kalkalpas lang nga pong Christmas party UED 30 December. Happy New Year Dynamic Duo from Ma'am Emmy Ortega Anderson. Yes, good afternoon and good evening dito mat Apo Hawaii, dito Honolulu. Thank you very much for watching. Hello from Porterville, California from the Charity Lianes. Yes, of course ang kunasong bata na tawag to ni Charmel. Please say sorry, kabsat. Watching. Digdi ko sa kuting amin. Watching from La Union. Happy New Year FDD kan Titaga Quirino Province from J. Ter Rosete. Belated Happy New Year kay Kuya Jun and Balong JL. God bless 2020. Nasantuan ang pangal daw, Karubas from Auntie Mary Jane de la Cruz. Yes, and last up ang message pa laang tanakat adun. Kisayan tayo basit. Idol dyan kablaawan man, tinaragsa ka ba nagkasangay na ita ni Marisa Manaligod. Happy 42nd birthday kayong ka Ayatek. Happy 42 ko na naman. Okay, 42nd. Ayan, nga Rod. May sapay apo nga sunata nga sagos na ti John Mark. Idi cimput, lipak-libong, Adda bakit anaaren? Adda met barung, emubing pailaeng. Adda met balay, ngayon da nagdagusan. Tenga tirabi, day bakit nagkarayang. Tiko na, day di bakit, ngayon na iyar-areng-eng. Sige abaro, kuray no maminsan laeng. Mayatak na nang no di kalakit di gibagbaga. Pagbiyagan ka na, tasigunda mano ka. Peges ko, taglang-langoy, peges ko tagsangsangit. Ayat ko laeng, asumang ladyay igid. Hindi jay ngay bakit, at akayip kep met akayet ket. Ay na Diyos apo, kastigayang tiro maket. Hi, mga idol, naimbag nga Aldo, you happy New Year and happy Three Kings. Watching from Greece is Estefania Palor. This one is entitled Idi Cempot Lipaklibong.
manang Emmy. Idi cimput lipak libong ada bakit ana aren ada met barung em ubing pailaeng ada met balay nga inda nagdagusan tenga tirabi day di bakit nagkarayam di ko na day bakit nga inayar areng-eng siging abaro kuray no mamisan laeng mayatak na nang nuti kalakit di gibagbaga pagbigyan ka na tasigunda mano ka pegges ko aglang langoy pegges ko tagsang sangin ayat ko laeng asumang lajay igid MD jay ngay bakit akakayip kit metakayip kit ay na Diyos apo kastigayang tiro makit ay na Diyos apo kastigayang tiro makit. Ayan, kataawa mo ti makita nga patalastas iti alas 12. So alaunan doon, dire-diretso nga talaga. Okay nga ron, karo ba? Hello, and once again, good afternoon and good evening to you, Manang Emmy Ortega. And na-miss mi mo tante ag show dito Hawaii, DJ KPRP Pinoy Power Radio. I hope adan tunto na maminsan. Alauna tirugi iti kwa tayo iti commercial tayo. So dire-diretsong kana alauna tayo dito. So ngarod, dagiti dumapay nga pangablaaw that we would like to give way. Please include that in the new set of 5 recorded 1-hour shows. Okay, Manang, we will do that. Umpay nagtugtungan ko na please include ko na. So that means we will be back in KPRP Pinoy Power Radio in Hawaii, Honolulu, Hawaii. So thank you so much, Manang. And Adubay, so we would like to give you another dagiti mo awagan nga Manang, thank you. Adda dagi tayo sunata nga makunkuna nga classic Ilocano songs nga haanan ang manggaganan iti radyon nga padpadasen mi apo nga biyagan dagiti musika da Bobby Gutierrez and ano man di babae itatayan Kumunagan na pakat na patakon yan padpadasen mi nga isubsublita sa bali iti maitad na amo man no kasano ti at na idumduma nga kuana. And of course with Danilo Palabay and the rest of the classic Ilocano songmakers tayo from Ilocos. Apo. So, ato yung kanta ni kwa. This is from Bobby Gutierrez also. Bobby Gutierrez. Hanggang ni kwa na nagana jimisan? Jun Seriales. Made jimisa di Hawaii langsan. Oh, sino? Ajing Alexander Baru tagijay ti Kabanuar Baru tagijay nga selections. Van Bautista no adi US is una di US. Okay, may sapay nga rod nga kadaanan. June, datay man favorite song ko tapno. Wen damdaman. Nagpasyarak itibigat balasang inak nasarak indaton kuday tuy ayat inwadag na dinakayat kinidayak ay ketmayat nagpasyarak itimalem bakit mententay umayen sinaludsud ko tinagan na ayan ayat timbaga na ket ko na nagasawa ta ngem uray no kasta asawa ek idaaduam paraan anak je ubing para awir ji bakit tila amkek nagpenget da uray na po daw tay na po daw nunakem nat alawaw
tay tunggal taw, alumlumnad atong tumpaw, asiksik nawan kisisyaw. Uray nangisit tay nangisit, nugaraunat na paragsit. Kaarig nakaluti, sumit-sit-sit, sumirsirit, nutok maam agkulagti. Uray napugot tay napugot, noramid na tay na urnos. Kaarig na tay balitok, bueno perlas anabatok, apagrayon day tuy puso. Ngem uray nukasta asawa ek idaadua, paraan anak jay ubing paraaw awir ji bakbakit tila amkek no pinget da. Ngem uray nukasta di dak kumakagurgura, daytay kan adda palad na, adda kan bugbugawan na, siknana lata siknana. Okay, so that's it. Ni Ven Bautista nga men, ni Chito Romero, balong is kabaruan mo lang ang musician iso na. Yeah. Well, long distance nga ayat ko naman. But then, he tried to revive these songs. Kaya lang kamumutan hawan pa internet sa editing ko ana in-revive na dagito isuhan unay nga remuar. Ngem adati kopyak dagi sonata na ni Caps of Cannot play Velvet. video ko na naman. Ni? Ajay, cannot play video. Yeah, nagkuha tayo. Ayan, okay naman sa akin. Medyo hantapigpigsan mo na iti internet. Medyo kwa. Good. Hi noon. Kanya yung mga idol. Happy Three Kings. Kanya yung Sir Jun Kanaring GM. Request ko man tayo nagtudtudan. Para ka nalang ay ko nga ni Fred Bermudez. Kan anak ko ni Cheryl. Ngagkasama ito January 9. May ka 37. Katawan na. Wow. Adda iso na jay Singapore sa pelang mga salon at kalataytayan mo anak ko. It's me, Norma Bermudez, ti Cebu, San Isidro. Yes, kit ko na naman dito kablaawa man. Iti Heronimo family dito Purek 7 Sampalo Kabatuan. Nga madam nga gluluto ti pangaldaw. May kanayon da kayo nga dinggan. Kada Domingo naglalaing kayo idol request ko man. Dali simple ang dito kantak. Apo kami nga piyesa da jay. Anyway, agur kata tapi may isang special message kanya from Aris of Ilagan City. Agur kata basahin ta. Dati ket gayam tayo abo nga may sama lang nga bumibilit. Kuno na, lakay first birthday di anak ko. Nubigat paki-shout out man. Regards to Isabella Bird Breeders, Uncle Berting request. Thanks lakay. Happy first birthday kini Paris James Ferrer. Kuno na. Okay, greetings from your dad. Aris James kuno na. One. Ni Paris James kuno na to eh. Malito ak sa tinagan ti anak na. Aris James, Paris James. Good PM. Pagibati nga po family Bungkayaw. Kanong family Lagi jay. Bungkayaw. Bungkayaw. Ano na yol Bungkayaw. Kung naman ni Willie Antalan. Pakisyaron man lagi ti kailyak jay San Isidro siguro to eh. Thanks a lot John Mark. Pasyarot nga po yung family Mesa. Gagarin Agpawa dito sa San Mateo from France Mesa. Yes. So you'll take charge of the internet and I'll take charge of the text line. Ngarod, kung na pa dito text line, good PM mga idol. Happy New Year! Good kuman amin nga Aban family. Iti NCR, Tarlac, Pangasinan, Isabela, Canada, Italy, Honolulu, Hawaii. Kablaw, nagapukin ni Ani. Iti Kirin, Isabela. Thanks po mga idol. Merry Christmas and a happy prosperous New Year watching from Los Angeles, California from Florvilla pa. Nakapsot ti signal testasyon nyo. Kuna naman Ma'am Alice Lazaro. When makita da nga medyo agbabuff. Okay, ngaron may sapi apong greetings ko na i-greet ko man ti blessed Three Kings New Year ti family Eugenio Pascua ken cousin ko nga technician Yudita ni Kuya Deon Nera. Kuya uray awan handa basta naragsak ken ti importante awan ti dumteng nga sakit kada tayo. Amin ti baro nga tawen. Manan nga dumteng kan ti anak ko Kuya More
Bless. 6 months mi gamin ita kuya. It's me, Janeline Pascua. Tinakar San Guillermo Isabela. Purok lot kan raprod kanot ayan na apo Diyos ko nagrigat mapan. Isuman dito di ko na ako nga purok. Apo kesa mat ading ko di purok pinaltugan sa kajak purok tinagbatan. May mela datalo lutin kada raprod. Diami uso pa iti sityo Bagsol narigatan at dapat iti jaya subdivision hold up kung kunana ay na Diyos ko apo agpuko ti motor apo nga di na oras iso nga nusak dati puro lutin dati awan mo ti mapuko kang ka. Happy New Year. Please say hi to my grandpa John Tauya and my dad Jonathan Tauya from Prince James Tauya Itireno, Nevada. Your dad? Your dad. Okay, if kindly kita man the message ni Kapsat Charity, she is requesting for her. Ado, the favorite song actually, dito Kapsat tayo, but then dito may sati. Dito yung agad siguro. Dito pailangan na pukaw. But anyway, for you, Kapsat Charity, may sakadagitiket na nga ibalse while driving home from her work. Sa Porterville, California. It happened in Duluth, Oklahoma. One night is a beautiful moon. Love blossomed in Duluth, Oklahoma. Two hearts were beating in tune. Love faded away with the dawn and left me here all alone. Left me to pine for my darling that once was my own. Moon sailing on high, please shine down with your light. Moon shining on high, where is my darling tonight? Go send her my love, tell her I'm pining away, waiting in old Oklahoma, and hoping she'll come back someday. Mapunon to ti whiteboard ta sangwanan tan. Buuntok itin ako. Ilipas na nga na 3 o'clock. Okay. Good afternoon. Yan. It happened in Duluth, Oklahoma. One night in the beautiful moon. Love blossomed in Duluth, Oklahoma. Two hearts were beating in tune. Love faded away with the dawn and left me here all alone. Left me to pine for my darling that once was my own. Moon sailing on high, please shine down with your light. Moon shining on high, where is my darling tonight? Babalo, mailiwag. Go send her my love. Tell her I'm pining away, waiting in old Oklahoma, and hoping he'll come back someday. Okay, agsubli kami, kalpasan, itisibag mo ano nga palagi.